from lapho sihleli buma 2 weeks 3 weeks laphayana. From lapho basithathe basise kwenye section kula manje Satana aqala khona ukuziveza. Kwenye section le bathi maximum 1 naye ama single cell. Kula single cell kuhlalwa ngama 2 la besiphuma khona kuhlalwa nga 1 eseleni. Thina la besifikile esibuye eJozi besihlala nga 1 so asaba uma time mashala yabona like sazihambela mawufika lapha sesihlohlala nga 2 and then ebhasi lengihambe ngalo mina mangisuka ebhasini le truckini ibizwa truck le truck le Sun City angazi umuntu anginamngani epresident only umuntu bengiploma naye ile yasemndizini wami le ngithi ubongana so mangihamba ngetransfer ngiyayishiya etruckini mangena kunamuntu engimaziyo ne kunamuntu engimaziyo ngithola enye siyaxoxa obvious amajita saxoxa yabona kunenye yangitshela uRoda le yaseMozambique kahle uRoda igama lakhe sixoxe enene uRoda kanje mina ngihlala eSinawani eSoweto yena bekahontsha eClip Town akukho kude kakhulu so saxoxa sekangitshela khona le kaSilambe kanokujola khona saxoxa khona ebhasini sesiyazelana kanjalo because of uphume eSoweto nenye futhi khona enye beyasidube saxoxa abasaxoxa masifika kulama single cell lasifikele khona la ngithi bebabheka khona iTV kaso sinokuxoxa during exercise siyaxoxa na sometimes nasebusuku masivalelo sinokuvela la emaseleni simemeze sixoxa because ayikho into esoyenza yabo so masiye maximum 2 sihamba futhi benana besihamba so angithi silibele saxoxa sijwayelene so masifika lapha yana amaphoyisa kunamasela kuhlala ngama 11 amaphoyisa remember amasela lawa singena ku maximum 2 I mean maximum 1 kuhlalwa ngama 2 so amaphoyisa ngithi sihamba si2 ka so bafaka mina kwenye isela le intwana khona no Ribbon Mathebula uRibbon Mathebula yase mntana ompeli angifaka lapho kule ntwana uRibbon Mathebula le uRoda bahambe bayifaka kwenye uIshmael Maluleke bayifakele emuva ekhoneni Ishmael Maluleke basikhiyela okay sharp angibazi next singene siphuma masiphuma the following day ngimi futhi ngiyaphuma ekseni kuyafana almost the same procedure saphuma ekseni basivulela masingena ngesikhathi singena ku maximum 1 singena sekulate ngaboma past 4 ijele selivaliwe so basivulela sangena so kubaliwe yabo so the following day khane siyaphuma ekseni siyafola futhi nabo senze sifole basibala abaqeda kusibala isikhathi se-exercise silinde abukhukha uyavela ngiyambulisa mfethu kunjani mfethu ay sharp ugidle sharp ngidle sharp mfethu hey okay sharp mina ngithi man lana yabona kuhlalwa kanjani ama 2 and then manje ngihlala nenye le ngihlala naye wena uhlala nenjani athi ngihlala nenye nami ngithi yazini wasengazama ukuthi sithole isele sihlale si2 because kuyafana kuhlalwa ngama 2 la so kungcono thina ngoba siphume ekase sihlale si2 because of manje uyabona la le clever laser sizazi and then ngizoba silibele sihamba so ngiyabona lo mfana lo uhambile uxoxa nezinye ngithi yabona bazazana le clever laser and then manje mntwana bazosiphaphela la bazosijwayela so kungcono sifuna indawo yethu sihlalele si2 once while before sizohamba siyeKutama because asikakazi ukuthi kuyiwani neKutama bakasichazeli sesithola out mase sifika kule section ukuthi eKutama sebayasibalela sebayangibuza unesigwebo unesikhathi singakanani ugwejiwe ngithini mina ngigwetshwe remember this is like around ngoba seku around October ngaleso sikhathi sengithi kusikudala mi 2 months ngigwetjiwe but kuno 2 months ugwetjiwe mele ulinde 4 months before uye eKutama because mele uhlale 4 months la because eKutama ufike eKutama only mase une 6 months esigwebeni sakho wena awukakabe nesigwebo sakho sasesisha se 20 years angithi bangobe 20 years isigwebo sakho sasesisha awukwazi ukuhamba laba abanye khona hayi wena nizohamba nani wale ngisaselapho ngithi kule Roda yona besase fresh nayo mara yona ngathi beyingconyana ayihlalanga isikhathi eside ngathi ihlele uma 2 months ngithini kuyo amalanga amawalibela hamba ngithi boy yazini asifunisela sizohlala together athini le Roda okay sharp zwakala uzohlala kule sele ngihlala kule le ngihlala naye kule sele ngihlala ku iyaphuma and then wena uzohlala okay ngaleso sikhathi arrangement because of bayasikhiyela ngithi ekseni bayasivulela kuze abokhukha sidle from lapho bayasikhiyela sihlale emasengeni bakhiya amasela sometimes kunakho kuyama lapha yana bokuya ngamaphoyisa kunamaphoyisa asikhiyelayo
yabo amanye amaphoyisa awasikhiyeli akhiya kuphela igrill akhiya like umnyango kaSoweto City bakhiya nje umnyango mara amasele kaso iseli lakho lisivulekele yabo mara amanye bakhiya amasele so laba babalibele bakhiya amasela bazoze bavule lokho ngabo 12:1 la siphaka khona ukudla kwasemini so mabazovula kula sithola khona ichance yokukhuluma so le uRoda ngalelo langa mele simove bakhile so mele sivule nene ngale amene sizomena naye sicedile ukuthi okay ngizomuvela kule sele lakhe so makuceda kuphakwa siyaphaka siyadla makuceda kuphakwa sidla la kumele ngimove khona ilesikhathi vele sekuzobalwa mangifike eselini hayi ngibona man lesikhafu lesiphansi kusane into zalomuntu bekahlala la even naphansi kompete ngibona ngimbuza mfethu uthi kuphuma lo muntu musu olala phansi so why into zakhe sisasela angithi mela aphume musu so and then mina ngize ngento zami athi hey ngithi hayi tanga ngaleso sikhathi understand ukuthi kwenza kanjani ngithi hayi ayisebenzi lo muntu wangaphumi ngento zakhe ngithi mela aphume ngento zakhe hayi ngicine sengenzani ngibuyele emuva ngeseleni lami mangifike eseleni lami sekuyabalwa bafike basibalise basifolise abaqeda kusifolisa sesangena emaseleni lentwana le ribbon khani ngitshela ingibuza mfethu wena lo mfana lo uRoda lo mjida lo uRoda uhlala le mazi kanjani ngithi hayi lo muntu ngimazele ebhasini uhlangane naye ebhasini truck njengoba siza kanje uthi waseKaslam uthi bekajola not far from eKaslam eDeep Town so angimkeni angimazi kahle angimazi akusiwa choose wami akusinext yami sihlangane nje njengoba siza kanje so asazani mina na athi lo muntu luyana bekakuthengisa njengoba afika kule laseli lelana ufike leyana imkhiphela igoni ithi yamrape ebusuku ayithi yamrape loyana isisebenzi uRoda is 26 mangizwe 26 vele isiqamtho ezokubamba ngerings ugcine sekaphuma ngane ngamanga athi na le yantwana leyana atshela le uIshmael uRoda utshela uIshmael umuntu ofuna ukurape uRoda wabani uIshmael Maluleke ubhuti omdala malume futhi beka malume manje mhlambe sekuyisini 60s lamjida leso sikhathi beka ubhuti omdala bombona zana lenyama leya la yabona bayales wabona Hotman so ubekathi urape uRoda and umtsonga lo beka makathi urape uRoda so makathi urape uRoda ngoba 26 athi namba nibapela abo lo mfana lo yana ngasikhathi ngimhlophe just ngikhohle ukuzana ithombe zami zasetshela ngeke ngaba mhlophe uba etshela uba mhlophe angazi angazi nihambe nobheka ithombe zika Sheberishit uba fresh futhi because lapana especially most of the time you have nothing much to do uyadla uyayenza ugcina akusi ukuthi ufresh ukuthi udla kahle no it's just ukufutheka because udla istimkosi awutholi ilanga ugcina soba ngathi ufuthekile mina ngafutheka mina kula ngafunda khona bengekho body conscious sonke yonke impilo yami aqala ukuba body conscious mangifika la ukuthi bengifuthekile bangifuthekile basidudla yana uba ngathi ngineyibununyana nginamakheve understand ngapha ngithola ilanga ngimhlophe ngishaya ngesihluthi anginamshina ngithi ngishaya ngesihluthi mangishaya ngesihluthi nginesihluthi esikhulu ngimhlophe le uRoda athi le yantwana leya into zami ngizogaya yena tshelele uIshmael bethi amrape ungawari ngizogaya yena nengizokuhlanganisela uzomletha so njengoba ngitshela ukuthi sishintshe umbhede sishintshe lo muntu uIshmael uyaphuma kuzongena mina yena bekathengisa mina bekuyi moment of exchange bekuyi moment of ashaye uIshmael ngetroopers ngami cabanga akangazi lo muntu lo bekashaya uIshmael ngetroopers ngoba bathi bayamjinja yena wathengisa mina wathi mina nginto yakhe and mina mangiqeda yimi enginitiate lento leyo ukuthi man bheka sitholisela sihlale sithu mara mina mangifika ngibonile lapho ukuthi ngeke ngizohlala kanjani lezi zinto zalomuntu zela so le ntwana le uribon ishayeke ngaphakathi ubonile ukuthi le ntwana le ayikho domo ikwazile ukubona ijampele phokopoko le ijampele lomshikashika sijoba sekangitshela ukuthi uRoda uyakuthengisa awasho ukuthi ungayiwahlazi ungasho anything sengiyakutshela uRoda wena njengoba bemeli uye lapha bemeli uyovaleleka bemeli wena ufike uthathe isikhafu la ngamashito wakho nento zane nesponge sakho sibeke phezulu uRoda aphume nesponge sakhe azuza la eseleni lami mangeze eseleni lami wena uyokhiyeleka lapha noIshmael mawukhiyeleka uIshmael uyenza lento bekathi uyenza kuRoda yokukhiphela umese ebusuku athini lethe sibone ungangijwayela
Hemu nawuthini are ngiyakutshela and then vele say make sense mangihlala ngithi vele why ngoba yinto vele yenza ukuthi ngangeni lapha ngithi flip yabona ama ingqondo siyahlaphukela bra semeximum suke wazifaka entweni bra ingqondo siyabuya usemeximum usejele if abantu bakwazi ukuhlanganisa uviyo nje and makhani sengizwa igigaba zalapha ukuthi uthini sengiyabuza uthi lo muntu bekathi urape la athi into enzeka wazi into enzeka la ajinjwa mongene emaseleni angibabheka ama hotman abona mina ngizosho lapha icontent engiyenza manje mangabe kumele ngikhulume nakhuluma noma ubani because kula ngaluza khona irespect for abantu abadala at times especially ama hotman because ngabona la ukuthi azi umuntu ngambona ahlonipheka mbona hamba lapha kanti ithuna ufihleke njengethuna eligcwele amathambo ubolile like ubolile cabanga ihotman azi mawubona ihotman umfana omncane nanoma ungahamba ufike kuphi mabona umuntu omdala nyana uba na that confidence you will think ukuthi kunezinye izinto engeke zenzeke kuma ubona ihotman lezo bracket lezokuhlonipha mara abona from Sun City mangibona lezi abunjivane lemiqondo yabo and then mangifika la kula ngibona khona ama hotman hibo abosamdenja hibo abosathane and they prey on intwana ezincane because intwana ezincane zifika azikakahlapukelwa la azikakabi ne bathini i-backbone ezibhaya azikakaform i-concept of ubudoda azikazazi intwana ezincane azikazazi azikakazithembi ebudodeni babo santenga and then they are easily influenced ezinye zigullible ukuba gullible futhi ingqondo yakho ayivulekanga awazi yonke into and mangibheka ngithi flip if angisilo umuntu lo oquestionayo obuza like mina ngiyabuza mina namanje ayikho into angeke ngizofuna ukwazi why bra why mangaba ngiunderstand kunento ukuthi ngiyajumpa fast okay kwenzeka so okay sharp angiquestion but mangaba ngiunderstand ngiyabuza mayingamake sense fuck it take angifuni ukwenza into engayazi yabo and then if bengekho njalo ngabona if bengekho njalo bengizofike ngene ngibeka isikhafula bengiyobona angazi uSathana angazi bekwenzekani ebusuku and then from lapho sengiconscious ayikho into ebhlungu ukuthi ube nolwazi wazi ukuthi khona ekubhekile ufuna ukuhlaba ngogwaqa indoda leyo ipain leyo I think for mina yaba bhlungu even na the actual pain ukuthi mhlambe if kwaba kimi because base ngicabanga sengimele manje mangihamba ngicabanga ididi lami khona ufuna ukungipenetrate dog and ufuna ukungipenetrate to an extent ngendlela ukuthi they are willing ukuthi nibangijinje ba uhlanganisa umese just futhi ufuna ukungibeka umese la angitreat phela leyo nto meseba deep uyayibona this is deep yo like hayi ukuthi ufuna ukuza kimi afuna ukungishasha akekho willing ukungishasha akekho willing ukuthi akekho willing akafani neSun City eSun City bayakufunda lo ufuna nje ukuthi ungena khiphela isikoni of tech donusa mase uyiprocessa leyo nto leyo yabona mase uhlala wecabanga ingqondo iyajema ubone uzophila kanjani ngazi ukuthi labantu baphila into eso and then ngitarget bangifuna mase ngivuka le following day le uRoda ngisashovi naye sekayabonile ngisakhulumi naye sekayabona and then manje lo mfana engihlala kuye ngithini ngoba uyabhema ugwa and lo mfana lo still naye ziyamudla uzubona ukuthi prison ayikho right zamudla ungitshela kanje because of naye bamudla because uyahamba yoblomana lapha and abuye nabekabuya nepapelini ngasuka la kule sele bengihlala kulo ngayo hlala kwelinye isele ngisuka kulo mfana lo ngithi le sele le uyabhema mina because sengiyabona associated nalaba yana sengiyasaba ukuthi mhlawumbe uzongifakela uzongidlisa because hlala ni2 eseleni and mfana abone single cell lapha kulanga yafika Philippine futhi yona le yantwana le yana and then I think itsitsi lakhe belikhabathekile beyangakhona ukuzibamba I think makaphathwa amakaka bekuvela kakhe because lo mfana lo yana uzothi phela sihlala eseleni le room leli likhulu boy abona from la umbhedo wakho uhamba khona uzufike so lapha ebondweni uthi this is isel futhi likhulu man cell man into nyanengaka ikhafula lezi la ebondweni ikhafula almost iziso thathe le space from here to lapha yana ibonda and kuzoba ne toilet la
ne mina ngizovuka ngilanda ukudla kwami ngithi ngiyadla la ngiqala khona iyehle iyohlala la etoilet isele single cell ikake ngasikhathi ishaying into sekhawathekile la ngaphansi yeah mina sengigcine ngicontrol ukuthi ayikhawathekile ayikwazi ukuzibamba and then manje uzodla kanjalo lo muntu aceda gaga mara yazi ngicine yazi uya adapter kwenye into engayifunda ngabantu ukuthi yazi uya adapter ugcine ukwazi ukuthi ukhathe off your system ingasanuki into enuka la eseleni shuthi ngifocus ku yonke into engiyenza la ngiphethe ukudla kwami ngifocus ekudleni ngizonukela ukudla kwami kuphela kwamampela nasi serious yeah like ingqondo because manje uzoyenza njani uyadla the moment udla umuntu uyahlala uyayokaka because uphila na everyday yeah uzoyenzani uzokungala ukudla kwakho angeke usakungala uzoqhubeka ukudla otherwise uzolamba uzobe uqhubeka ukudla uvela umeke at first ukubuhlungu but sogcina you train imind yami ngazitshela doesn't into enuka inuki la ekudleni kwami inuka ku-environment ngavele ngasithatha ukuthi okay let me think as umuntu osebenza kamasipala or kuswirich lo muntu lo mangabe that's the only chance mele the only environment aphila kuye makafuna adle mele adlele kulo environment mele sithini akadli ngoba kuyanuka la khona ngathi I don't think so uzodla unless akhona ukuzibamba azodla late but ukudla kwase prison angeke ukubeke for the longest time beludla cina ngicine like ingqondo nami kuba i-scenario engicreator la enhloko yami kuba indlela engicabanga khona ngicine sengikwazi ukusurvive until sengiphuma kule cell lele ngiyohlala kwelinye cell ngingene kule cell lele awuthi le awuthi yakhona okay sengiyaba profile ke yabona kulezi ziblome move kukhona enye uIshmael ile bethi iRape Road kube nenye uLucky uSambo iDark yasePitori yabo last khuluma ngento za 2008 belapha eMatacha 2000 space ithafu sobe emnyama le bese kuba nenye kungiyekhohlwa bekubani man enye yomtsonga so and then lezi le 3 lezi yize the big 3 ezidlani ezi la lezi blome move and then my le uLucky inomunye umjida omvetinyana bekorte beyokumpedi zasePitori lezi bekumacala wayo leyo uhlala la iHotman inyana engathi lifaka ifahanyana zobuhlala inyana ngetime mhlambe umakhosi yabona ngiyenzeni ngithi ngiyakuwe because ngimbonile nakusiyo umuntu walezo zinto ngisuke kule cell ngithi because kula amasela lawo amanye amasela avaliwe anama issues so awukwazi ukuhlala uyi1 so ngisuke kule cell ngithi ngiyakuleli ngibhala ifirst lag ngitshela iphoyisa ngithi alingivumela mangifika ngale le awuthile makuzovala ayingeni ibuya sengena late izongena mayifika maceda nje khiwa seyihlala phansi yangitshela bro wami wayithi naka ufrostana prior okay ya sharp linsa are amfana wabona nje kompona kids amile njengoba ungibona ngihambile isikhathi eside ngibizwe amajida le move njengoba bangibizela ukuthi wena uzohlala la eseleni lami and then bathi ngisuke la because wena ntwana bayakufuna kanjani manje bathi bayakufuna wena melu bayakufuna boy and manje njengoba usuke kulela sela kahle wena uyafuneka imuna what are you saying uthini kahle athi mfana mina naka ufrostana watseni and akilezi into tsa tronko mara ntwana nakushivile ticket laka mina ngibheka iticket lami and njengoba ngibheka iticket lami mfana azi njengoba bazile abakhulume nami nice mina sengidecide ukuthi ntwana ngiyacela hamba ufune le isela ngivele ngithi ashapa kunankinga